Assalamualaikum
Oh iya lihat. Gila kayak sampai gila. Ada yon. Tahu nih Pak. Mati-mati tabanya tilangnya.
kalau menghari-hari dia teman-teman yang saya Rosalia Lolapato Seharian yang akan hanya saja mengilu pun memasa kalau sama yang bermula dari pun kata-kata mau puluh habis puluh sama puluh waktu dan yang mana kalau dari di kota hanya saja sudah memotong kota mau ibu kota hanya saja yang harus menjadi sampai aman kalau dalam dia Alhamdulillah wassallallahu dengan cintamu ya Rabbi, damaikan mati saat salahku melangkah dalam hati penuh dosa, beriku jalan berarah darimu di terima sembah sujudku, terimalah doaku, terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya Sami' doa. 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 Mama kata orangnya dia sebagai muslim. Saat dia tanya dengan dia teman-teman di Malaysia dia sekian mulai otaknya mulai orangnya lagi belum dia mana orangnya mulai contoh dari kaki di sini semua orangnya mulai pokoknya mulai orangnya pada saat ayo manusia orangnya dia tahu kalau Izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya Sami' doana. Maulana ya Maulana, ya Sami' doa. Alhamdulillah. Maulana ya Maulana, ya Sami' doa. Maulana ya Maulana, ya Sami' doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Maaf menghubungkan ada di dalam tahu menjadi wa makan tanggul wa makan tanggul wa net mau berwajib semua zaman berdoa semua 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 kita dari mana yang terjadi mau kalau lagi mau sekali mau berkat kadiran kadiran kata dari masyarakat doa masyarakat yang ada jamaah yang terjadi mau menjadi mau sekali mau selama ini mahal 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 mahal
Shella Shella binti Hamid Kodung Hamid Abdul Fatia wakil wali Papua Pernikahan Anwar Igirisa Igirisa Mongo Kontang Wala laki Shella bin Hamid Abdullah binti Hamid Abdullah Maharu Kamila Haru total 50 taala wa pakakasi lo tabia Pakakasi lo tabi. Pernikahan ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون وبعد فإن الله تعالى أهل النكاح وندب إليه وحرم السفاح وعلى عليه فقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن يعمل بسنتي فليس مني وقال أيما السبت جاء الشيطان إلي وإلى أسيم مني وقال عليه الصلاة والسلام ركعتان من المتزوجين أفضل من 70 ركعة من العذاب وقال صلى الله عليه وسلم
Mamila harwamu bulo hetu to 50 kalaa wau pakakasi lo tabia kontangi. Aita matullah ngandi Shella binti Hamid Abdullah malalita buamu halale wajibua upali haramu utangnya nafkah zahir batinio karena Allah karena Rasul. Tolimamu nikalio. Alhamdulillah. Pati ulang nanti. Tuh dia malang. Lihat. Ulang nanti. Sudah. Five, 4, 3, 2